nyantai kan di perapatan Arab. Sabar ya yang punya rupiah ya. Menurut Sani, mau pulang kemana ini saya? Pulang jauh sekali. Aduh sayang, bagaimana ku tidak lidi, bagaimana ku tidak lidi, lidi patah paji topi di dalam dulang. Di perweci jauh di awang-awang, bagaimana gak mau sedih kalau saya cari makan perweci, aduh saya di kampung orang. Aduh sayang, kalau sedang cinta diambil orang paji topi. Bagaimana perwe ambi gak mau sedih. Ayo papi. Nah berapa aja namanya gak, yang penting mah ikhlas. Bagaimana Baba Mandor Sani, saya gak mau sedih Mami Mul yang baik hati. Jikalau saya cari makan Baba Mandor Saning anu kasep, anu bagus, lah dipegangin aja. Saya jual suara. Yeah, lap 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 lap. Tidak kawan dimanja saya harap RMAI pada kawan. Bos Topik RMAI weh deh. Ada remail tuh. Saya harap memang kecil. Si Kimwa bilang kepada kawan sayang,
Kalau tidak kawan mandor sanim, RT Ciok bilang siapa lagi? Dia bikin tutut di bambu tali. Dia kalau saya taruh di parang. Biarpun putus topik air di kali. Ya jangan putus anak saya. Biarpun putus setiok air di kali. Ya jangan putus bejang sama saya. Biarpun putus hilang air di kali. Goyangannya doang yang ketahan gua. Si Engki punya anak buah 2 biji begini kayak dapat banyak duitnya loh. Biarpun putus memang Engki air-air di kali topi. Jangan putus mandor sanim. Bos Topik bilang sanak saudara. Petik koni cabangan. Ya kalau ambil lalu Dewi jatuh. Cari bini kecil biar setimpal. Ya kagak malu dibawa korban. Cari bini memang mandor salim biar setimpal. Nggak tahan, suara si Erwin merdunya minta ampun. Mulai jalan ada Bekasi kegilaan. Ya kagak malu Topik dibawa korban. Cari bini Surya biar setimpal. Keman cari bini memang Keman. Si Kimwa bilang biar setimpal sayang. Kalau kagak malu mandor sanim, RT Ciok bilang dibawa kondangan. Biru-biru Paji Topi, biru-biru Paji Topi bukannya kain. Kalau Paji Topi kembang melati,
hati Paji Topik. Aduh sayang jatuh di tanah. RT Jiok tuh, RT Jiok. Kalau Paji Topik sakit rindu, aduh sayang sakit rindu amatnya. Kalau Paji Topik obat manjur. Makasih Paji Topik. Ini tuan rumah ya? Pak Rete. Iya toh, iyalah. Saya tarik Perte Ciok, Perte Ciok, Perte Ciok, Perte Ciok, Perte Ciok, Perte Ciok. Bukannya main Paji Topik anu bager, anu sayang, anu kasep. Jikalau jantung hati Paji Topik memang ada di mana. Siapa suka mau ambil Perte Ciok menolong saya. Kalau saya ditolong saya bilang terima kasih. Rambut panjang saya sisir, kalau ambil senapan tembak buaya.
Si nona bujang mandor sani saya pikiri. Sampailah kapan mandor sani di tangan saya. Warung bingung mandor sani. Warung bingung gedong sawah. Kalau mami sedih menangis, sedih menangi Bapak Mandor Sani. Aduh sayang Bapak Mandor Sani setiap hari. Kalau Bapak Mandor Sani hati bingung. Aduh sayang Bapak Mandor Sani hati bingung bagai layangan. Kalau Bapak Mandor Sani jadi menangis, habisin besok nyari lagi. Habisin, habisin, habisin. Habisin kata Selvi mah besok nyari lagi. Nyonya Keti Paji Topik anu bager Paji Topik main. Teh ini usia biduan cakep bener teh ini. Nenen. Tenang teh, udah rapi. Biar tinggal sepiteng dong gua rela nih. Tuh, udah. Sendal jepit Paji Topik matanya ke belakang aja. Main Cio. jiran perwe ambil perte cio. Jikalau Dewi lihat mata Bapak Haji sipit, kenapa kayak bintang film di lengan.